I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Švabo Stories. Danas ćemo snimati jedan challenge, naravno. Sve što vam je potrebno za ovu manifestaciju jest jedna fafarona. Kao što znate, u domaćinstvu su što manje fafarona ljuče. 3 limuna, naravno, žute boje jer rozi ne dolazi u obzir. I čaša kole uz limuntos, naravno. Sad ćemo to malo prezentovati. Prvo ćemo da malo limuntosom ovo. Generalni pokrovitelj za ovo sve jest prodavnica kod Pašage. Mislim da će to biti dovoljno. Prvo ćemo da uradimo štap. Znači sve je spremno. Prvo ćemo da zboksamo ovu Stanje još jedno. Još jedna. Vidite li ove suzne okice mali. Ajde šta ide dalje. Počele su i suze naravno. Jer sad ide limun. S limuntosom. Alma ljubav za me ostavite. Aj, suda. Osjećam se ko Špiro.
skroz te suze na nošnicu. I sada ćemo sve to da zalijemo kolom. A ne mogu jedi kut unutra. A ne osjećam usta. Fulam okolo. Eto, to je bilo to. Lajkujte, šerujte i naravno pretplatite se na moj YouTube kanal ili